Čakovec, a ovo je škola skatinga. Današnji trik je backside flip. Backside flip je kombinacija backside olija i flipa. Znači, radi se backside olija i flip istovremeno. Treba uspjeti odrediti koliko napraviti backside olija prije nego se skate počne rotirati u flip. Malo je teško za početak, skate će letiti na sve strane, ali isto kao za backside ollie. Prvo ramena, onda skate ide u flip i backside ollie.